Maayong adlaw mga Igsuon. This is Gawens of Cebuano 123. I am driving now in Mabolo, Cebu City, heading towards our very own version of Makati City, the Cebu Business Park or Cebu Business District of Ayala. Hinay-hinay lang ko og drive haron ma-enjoy ninyo ang mga sites, and I will tour you around Cebu Business Park. Today is Feb 15, 2021 around 9 AM. Sabay lang mo o manlaag ta.
Salamat sa pagkuyog mga Igsuon. Mao kana ang tibuok Cebu Business Park. Ang sunod, amping mo tanan kung kanunay magpabiling mahapsay.